Silavê var baş hevanû ev du sê rojin em tam di nava şer dane hem di navbera Dêr Hefer û Helebê de şer çêbûbû mejwara ragihand hem jî duh bi şev heta derengê şevê heta saet yek du duyê şevê şerekî pir dijwar hebû li Helebê. Hêzên Hetêşê Hikûmeta Demkiya Şamê êrişê sên her du taxên Kurdan kirin. Eşrefiye û Şêx Mexsûd li wê derê sê kes hatin kuştin, şehîd bûn, gelek birîndar jî çêbûn. Paşê navbênkar hatin, mesele hal bû hinek, mesele demkî ve jî hinek çareser bû. Heyeta Rojavayê Kurdistanê bi helîkopterê derbasî Şamê bû, hevdîtinekê pêk hatiye. Encama hevdîtinê em ê nîqaş bikin ka çi derketiye, çi derneketiye. Mazlûm Abdî İlham Ehmed yani bi weke heyetin, kesê din jî hene bi wan re lê serkêşî heyetê dikin. Serokatiye heyetê dikin. Ehmed Elşara ew pêşwazî kirin. Amerîka navbenkariyê dike. Îşev em ê van mijara nîqaş bikin pêvajoya li Bakurê Kurdistanê di navbera Kurdan û Tirkiyeyê pêvajo li Tirkiyeyê em dibêjin Bakurê Kurdistanê. Êdî çi qas eleqedar dike û meselekê dine. Remezan Kerîm îşev mîvanê me ye. Remezan Kerîm em hema bigirin jûr. Mamoste merheba bi xêr hatî. Êvara we baş li nav xêrê dabin silav û rêzê min ê germ. Ji bo temaşewana, ji bo we, ji bo gelê Kurd, ji bo dostan. Tendurustiya te çawa ye, halê te çawa ye? Gelek spas, em başin, hêvîdara hûn jî her bi başî binin. Carnan baş e, carnan ne baş e. Li gorî Ez bernamê we temaşe dikim, gelek baş e û her hebin. Mala te ava. Na siyasetmedar Remezan Kerîm taybetmendiyekî wî heye. Wextê pir kêm derdikeve, wextê ku derdikeve jî tiştên balkêş dibêje, pêşbîniyî wî hene, pêşbîniyî wî jî piranî derdikeve. Doh bi şev şer çêbû, elbet mezanî bû şer çêdibe. Ji xwe bername ku miftera çêkiribû wê derê de jî me bes kiribû. Herêmên Rojavayê Kurdistanê li ku derê îhtimal heye şer pêş bikeve. Wê demê te texmînê xwe got û texmînê te derketin. Ana tu vana çi vegirê didî şerê doh wê ber vê ku derê ve biçe xeteriyê li pêşiya me Kurda. Rast e, heqîqet berî vî nêzîkî heftê roj pêş niha min di bernamê we de yekem car got. Wew dema min got jî heger rast derkeve em ê bernameyekî din çêkin lê ez hez nakim ku ew pêşbîniyê min rast derkevin. Yani wê demê planek hebû, planekî jênosaydkirinê Kurd, qetlîamkirinê Kurd yek û ji navbirina ew qeware, ew pêkhata Rojavayê Kurdistan, Bakur û Rojhilatê Sûriya. Ewana dixwastin destpêkê min wê demê janî ziman da li taxê Eşrefiye û Şêx Mesûd dest pêkin. Piştira em bêjin Reqa, Dêrazor. İşte ew nadibêjin ew mintiqên ku Ereb in, işte dibêjin Kurda bi zor xwe li wir desthilatgirtiya dest wî. Piştira ku ewa serkeftî bibiya, îdayê derbasî Hesekê, Kûbanê ew mintiqa bûne. Ewa dixwastin berî hilbijartina bikin. Hûn zanin pêncê mehê hilbijartin çêbûn. Hûn zanin berê sed pîncî jî endam parlamento bûn. Niha du sib dene heftê endam parlamento Serokê Sûriya bi xwe hildibijêre. Beşê din jî zêdetir ser bi wan in. Yani hilbijartinekî bi şiklî ye. Lê ev hilbijartin li Swêda li Rojavayê Kurdistan, Bakur û Rojhilatê Sûriya nebû. Yani em bêjin seda çil, yani seda sî pênc xakê Sûriya têde hilbijartin nebûn. Yani ew cî ku Kurd desthilatin rêveberiya Xweser seda bîst û pênc e. Seda bîst û pênc e û welatên dinyayê beşî herî zor ewna qebûl kirine. Li wê hilbijartin nebû. Ewa yek çimkî plana wan ser nekef. Lê çend rojê dawî bi taybet Ahmed Şara ji bo ku biçe civîna UN da netewên yekgirtî civîna giştî şer hîştibû piştî civînê. Yani berî civînê nedixwast şer bike. Hîştibû piştî civînê. Ew dixwast di piştî civînê ji
اشرفی شیخ مسعود دست پی بکه او منطقه بگره اجبو وی هفدیتن ندخواست بکه و دخواست حرکتا کرد به گشتی پارچه بکه شر دون یک جبو که دما هفدیتن دا دست دولت سوریا خورد به یا دودیا جبو گارانتور ناو دولتی تیدا نبن بیجن اوا ما کرد جناو بر بوی شر دون یه اشرفی شیخ مسعود راست دمکی کن بو شبکی کمتر بو 3 ساعت بو لید دیروکا گلی کردا یک جی گرینگترین شر بو او شرا دستکفتی وی شری واکر که حکومت سوریا گارانتور ناو دولتی قبول کرد مثلا به ناو آمریکا توم باراک و فرمانداری ناوندی یا آمریکا سنت کوم براد کوپر که سروکاتی شانده که کوالیسیون ناونتوی دکت دا بشتاره کوالیسیون ناونتوی نزیک 100 ولاتن هم بیجن به طیبت 8 ولات یه چالاکن جبوی یکم جار یعنی دویم جار هم بیجن مسئله باشوری کردستان 2003 وانه یکم جاره بیجن دیروکا روژاوای کردستان سوریه حتی باکوری کردستان و روجلات کردستان دا یکم جاره که دنیا یعنی جهیزا کوالیسیون ناو دولتی آمریکا ببه گارانتور د دیالوگا ناوبری کردا و حکومت سوریه دا احمد بریا سالا کی چی ببو یعنی وقتی یعنی هنکی احمد الشراحی امریکا تم گارانتوره تم ناوبنکاره یعنی چی ما تشتکی بالکیش اوای ایرو رودا جدای لبری وی سالک اوای ایرو یعنی اوای بری وی سالکی ریکفتن کرن لی اوای ایرو ریکفتن لسر حکومت سوریا دسپینن اوای بری وی سالکی هاته کرن دا حکومت ترکیه اشتیدا بو وی جاره به حکومت ترکیه هاته کرن yani eri hem dehi adarı em bibir bixin şuqa peymana dehi adarı hevdîtina meşhur ew jî bi navbênkariya Amerîkayê pêk bu Türkiye wê demê balkiştir zanî kekê bel ewey min agadarim pêş ku bê me bernameyê we ewey li Şamê Rûda cudaya li yê deyê adarê ya ewey ku îro Rûda cudaya li yê deyê adarê ewey îro ku Rûda meselê deyê adarê Ahmed Şara xwe bi serkeftîtir û bi xwedanê Sûriyeyê dizanî yani min şoreş kiriye min hikûmetê Esed rûxandiye ez xwedanê Sûriyeyê me işte li gel we rêkeftin dikim pozisyona Ahmed Şara wê demê ya niha cudatiya herî mezin şikestê eskerî ye cemaetê Ahmed Şara hem li Tişrînê van rojên dawî hem li Helebê şikestekî eskerî xwarin ew yek di du ez axaftinê xwe xilas bikim di du destê dewletê Tirkiye têda nebû heval pedranzanî ez tu îro hatine bernameyê em hinekî eşkere biaxivin ez bi wî tême naskirin jî bi eşkere diaxivin bi taybet ev bernameyekî we gelkekî femî îşik û bernameyekî we fêr bû ez bawerim hûn bi rexnehemêz nêzîkê navxweyî Kurda bûn pir girîng e zanî heger em divê eşkere biaxivin eşkere xatirê gelê Kurd bigirin ne yê aliyên siyasî dewletê Türk amedesaziyek kirbû Birêz Mazlûm Kûbanê Birêz Ahmed Şara serdanê Enqere bikin ku Birêz Ocalan bangawaziyek bike serdanê Enqerê bikin dibiya van roja li wê rêkeftinê duyem wekû pêra dibêjin paşkoyê deyê adarê îmze bikin hema şertê esasî yê dewletê Tirkiye bes Amerîka ku rêkeftina Azerbaycan û Ermenistan kir Amerîka ku rêkeftina Hamas û İsraîl kir Amerîka ku çendîn rêkeftinê din kir û navbênê Rûsya û Ukrayna da jî navbijîwanî dike Amerîka di rojlatê nawerast de di cîhanê da
به تایبەت به سەرۆکایەتیە ترامپ شریکی ڕێکەفتنا قبول ناکە ئامریکا بخۆ ڕێکەفتنا دکە هەگەر یê din beşdar bike. Hakan Fidan dixwast bibe şerîkê Tom Barak, Mark Rubio, Erdogan dixwast bibe şerîkê Trump, wekû çawa 1916 Sykes-Picot, Brîtanya Fransa bi navê wan du kes e, Sykes-Picot. Erdogan dixwast di guhartinê Rojhilatê Navîn da ew Trump, Erdogan û Trump, rêkeftina Erdogan û Trump ji nû ve dîzaynkirina Sûriyeyê avakirina Sûriyeyekî nû. Trump ewa qebûl nekir. Ewa yek. Du, ewana dikaribûn wa bikin ku Tom Barak bêje ku Kurd nikarin federasyon ava bikin. Tom Barak daxuyaniyek da ku Kurd yani federasyon nabe, lê niha dibe kêmek ji federasyon kêmtir nenavendetî divê were qebûl kirin. Ewan dixwastin ku Amerîka ciddî fişarekî, bandorekî li ser Kurda bike, Kurd heman entegra bin. Di rêkeftinê heşt xalî da heval bedran dewletê Sûriye heft xal tê bin pêkir. Bi taybet rêkeftina deh adarê piştî wî du sê roj dewletê Sûriye reşnûsa destûr kire warê cîbicîkirin da bibe gelê Kurd. Mesela Baxçelî ku emro dibêje Ocalan işte xwe ba awkiriya axa û koxe Baxçelî işte dibe Ocalan daxuyaniyekî bide dawa bike hêsê de çek dayne. Yekem ew çekana hêsê de bi eşkere bêjin hêzekî pro-Amerîkî di budceya salana Amerîkada 106 milyon zêdetir pere ewa bi nextî eşkere sert dike, xerc dike. Lê dervayê wî xercê qapalî hene, xercê veşartî, yê eskerî hene, yê siyayî hene, yê Wezaretê Xarîcî hene yew. Amerîka salane $9 milyar bo Rojavayê Kurdistan serf dike. Amerîka artêşekî xwe di Rojhilatê Navîn da bi hevpeymanî li gel gelê Kurd ava kiriye. Yekê bedran dere Birêz Cemîl Bayîk axaftinek. Ocalan serokê vê hereketiye yê PKK. Wî ava kiriye, heqî wî he dikare bêje PKK hilweş. Gerîla girêdayî wî ne dikare bêje gerîla çek daye. Hema yekser hereketê wê demê jî û Birêz Mazlûm Kobanê ji got meselê Rojavayê Kurdistan cude ye. Birêz Ocalan ne serokê PYD ye, ne serokê Xweseriya Rojavayê Kurdistan e. Ewa yek. Di du dema Birêz Ocalan bangawazî kir bo PKK xwe hilweşîne çekdayîn gelê Kurd bi guman ne jî got. Ev me eşkere bêjin. Yani tamam yani be hestiyar nezik bûn, tamam seroke falan lê bi temamî bawer nebû. Min xwe li vê derê wavdekî Kurdê me Amedê bînî, xelqê asayî. Hemû girêdayî hereketê ne kes jî li dewletê bawer nake û di wê demê da kesekî ji gav nevî. Ca hez dikim bêjim rêkeftina ku Birêz Erdogan dixwastin bi bangawaziya Birêz Ocalan rêkeftina Abdî û Ahmed Şara çê bikin li Enqerê têk çû. Ewa yek. Du wana dixwast êmê kesê PYD problêma navberî wan da çê bikin. Rêkeftina Birêz Mazlûm Kobanê, Birêz Mesûd Barzanî serok her du diya serkirda û serokên diyarê Başûr û Rojavayê Kurdistan dixwastin xirab bikin. Navberî PYD êmê kesê problem çê bikin. Bi teniya pêşwazî li wav de êmê kesê bikin. Ewa jî serkeftûn nebû. Hem hevalên hênekesê qebûl nekirin, hem raya giştî gelê Kurd. Sisê, ewana di şerê tişrînê, şerê vê dawiyê Helebê da, mesela xwastin şikestekî eskerî bi Kurda bînin, ew jî serkeftûn nebû. Çar, wana nedixwast Amerîka bibe garantor. Mesela Omer Çelik berdevkê Türkiye, AK Partiye çiye, berdewam çi divê? Divê biz üçüncü göz kabul etmiyoruz. Divê em çavê sêyem kabul nak. Em garantorê navdewletî sêyem kabul nakin. Ku niyetê xwe xirab be, ji bo wî dibêje. Bira sed garantor hebin ku niyetê te pak ve bo tu ditirsî. Ji bo vê heval bedran dere hevdîtina ku îro çêbû destê Kurda bihêstir e.
تبیرت است د زندی د تلویزیون دابون ما ام آگادار بون د کلین داویدا رسم وینه احمد شارا و برز مظلوم کوبانه در کت رکفتنا ده آداری کرن چمکی پشتی قتلیام سویدا بو و دمی من جیتاجی ما گفت ما پشتی قتلیام علوی بو بله من جیتاجی ما و دمی گفت یعنی هم باور نکن لی بو ام تماشا بکن احمد شارا او جیبجی نکر که بدران داره تشتکیش داره بش جبو مسئله کوداوی تره بیجم شیفر پاسورد احمد شارا لحشت 11 حتی ایرو 17 لدما ده مهادا در نافبری ترکیه و آمریکا دا یعنی چاوت تو ام بیجن ترکیه وردا کاشت کر آمریکا جویدا احمد شارا تماش او دکر یعنی ترکیه حولکی جدیده احمد شارا ببه پرو ترکی لئیرو احمد شارا بریار دا دما چو یوین دا دما چو نتوین یک گرتی گوتار خان احمد ترک با احمد شارا هوال بدران داره د نافبری جپه یا ترکیه امریکا اسرائیل دا احمد شارا جپه امریکی اسرائیلی هل بجار و بچه ناو رکفتن ابراهیمی و لگل کردا دیار وی باش اگر احمد شارا بوا بردوام ببه اگر وا بردوام ببه روشا سوریا وی باش به لی احمد شارا دیسا پشتی وی رکفتن پوشمان و بچه گل ترکیه دا یعنی جی بنیت که خراب مسئله کرد شارا سر نکه روشا ترکیه وی آلوز به جبو وی نها احمد شارا هاتنا وی سر حکم جبو اوابو ایران لسوریه نمینه در دور اسرائیل نمینه هدف دویم جی احمد شارا نوا ببه پرو ترکی دا امریکا دخوازه سوریا دوسیه سوریا به تمامی دست خدا برد که بدران داره زمان بره سوریا دو بش بود سه بش بود بشک حکومت شامه یه بشر اسد بود ایران بود روسیا بود بش هری با قوت ام بیجن بش کرد جی ام بیجن پرو امریکی بود و ترکیه جی ام بیجن افرین وان داره نها ترکیه بشک خوکشانگه نها سوریا همو که دست امریکا به تمامی روسیا لویت نه مثلا روسیا لارمنستان آذربایجان به حزب بود او هر دو کمار اندام یکیتیا سوویت بود بس یک بو کوریدور زنگزور اوی کر ترامپ کر کتا دست ترامپ مثلا حماس و اسرائیل دا ایران بو روسیا هبو لنها ترامپ او دوسیا کر دست خود که بدران داره لدوایی ریگن پشتی بوش یعنی ترامپ وان مهک دم می داوی لجیهان دا لنافخایی دا گاوین بهز داویجه او یادن رکفتنا دی آدار دا قتلیام علویا ببود دورزیکان زور هز نبون دورزیکان لسویدا نه بونه خدان هز عسکری خدان مجلس خو و اسرائیل جی پشتیوانی که جدیدی که علوی جی به همان شوا پشتیوانی که جدیدی که اما یک دو گلی کرد لروجاوی کردستان جبر کو پیواجوی آشتی تازه دست ببود جبر خاطر برز عبدالله اوجالان همه گفت یعنی به دقت به بالداری داویتن نه کو ضرر کی بده لانها گلی کرد برچاورونه یادن وی دمه هوایی که چکداین فرسکری هبو پسیخولوژی که دست چک برداین هبو لانها او پسیخولوژیا او روشا هاکه گوهارتن دا دما بری در رکفتنا دی آدار دا خاطر ترکیه هبو و زیدتر فشار باندور لسر کردا بود دوید تو بچی
رکفتن بکی لی نها فشار لسر عمد شاره نها جبوی هاو تزكي فيكم باشي تبدومينه مقصد بله جبو بزانه بنكم باش فهم كريه تدبيجي تاثير دولة تركيا لسر سوريا يدي نوكا روجن دسبيكي هر كود بل تاثير ناخر كم بو زوسا فهمتكم راست تمام دوار يعني جي ادي احمد اشاره بريارا خدايا او درباسي بلوكا اسرائيل وامريكا ببه يعني جي راست پیمان ابراهیمی ببه او جی به ولایت عرب را امضا کرد سال 2021 ده راست عمد شاره دو میسیونی وی هنه میسیونه که نافخواه سوریا جبو روخاندن بشار اسد و میسیونه که وی گلوبال جی هیا ده است روزلات ناوین دا احمد شارا هانین سر حکم بو کوریدور داوود چه ببه و هلال شیعه هیوا شیعه خراب ببه هر وها میسیون احمد شارا ده سوریه دا به داوی نابه اوانا دخوازن هر وها دستوردان عراق و ایرانش بکن یعنی میسیونه که وی ها بو کرداجی یعنی او ارتشا کو قیس ده هاتی آوا کرنده ارتشا کی پرو دبم هنه ارتشا دبم هنه استر نا بیجم کوریدور ارتشا کی کی از از سر از از ترن او کجی از اسرائیل بیجم حتی روجا او نه تو باستکی بله از نا به مسروی تمام ام بیجن یا کرداجی بو سینورین اسرائیل بکره گارانتی دا و دولت کی دموکراتیک لروجلات ناوین لگل اسرائیل آوا ببه و تابی فرصت کی باش جبو ترکیه هاتا داین دا بو ترکیه جی شریک به دوی مسئله لی دیار مسئله شوینیت و او تشتانا ری ندان داویه دا مثلا ترامپ لگل روسکان جی خواست لآذربایجان آرمنیستان هنه کار بکه ترامپ دست که بوا بزانه فرصت داده لی پشت را کدبینه او فرصتا شاشته بکار هانیم دا بو وی ترامپ به اردوغان توم باراک جی کخوشی بالیوز امریکا لانقره به هاکان فیدان چون ایرو او رکفتنا کرن یک شردانه سکناندن دو گارانتی وارگرتن که هزین عمد شارا به هیچ شوه که ایریش کردان نکن سه جی دبی کرد ببنه شریک دا ده هفدیتن ایرو دا جه عمد شارا گوتنه دبیت دوسیای اسکری به تمامی بدی دست کردان و تا فرمانداریا گشتی یا حس گنر قرمای یک جی ساونما باقانلغ وزیر پاراستنه و جگره کی سر و کومار و دو اقمت تاجی دوسیه دن دبی لدست کردابن احمد شارا تا حده کی او مثلا قبول کرنه بو مسئله کوریدور داوود اول تل آویو درد که لخاک سوریه ایراته بله بله لتل آویو یعنی کوریدور داوود زانی چیه کوریدور داوود خطه که جه اسرائیل جه سوریا تی بو عراق اساس کوریدور داوود هم خطاوی هم درجای وی وکو پیوست اشکره نکرنه تشتکی وشارتیه کوریدور یعنی حقیقت وی ها که وشارتن کوریدور داوود زانی چیه کوریدور داوود غاز و نفت و آوا یا رجلات ناوی به طیبت ناف خاک سوریا ناف خاک عراق حتی بچه بو ایران دا اونا دخوازن کوریدور اکی و آوا بک یعنی نفت و غاز برگی بچن بو اسرائیل ویجی بچن بو ولات اوروپا و امریکا کوریدور داوود خراب کرنا هیوا شیعه و خراب کرنا دستلاتداریا سوویت پشتی وی یا روسیا یا سوریه یعنی سوریا به تمامی پشتی وی عراق اونا ایران جی دخوازن به تمامی بکنه دست امریکا و اسرائیل کوریدور چیه تو جی استراتژیک دکی دست خدا یعنی رین استراتژیک مثلا تو دکی دست خدا هلال شیعه چه بود هلال شیعه ایران دهات بو عراقه مثلا تلافر کرکوک شنگال و دچو بو حساکی و داره مثلا هلال شیعه بو هلال شیعه عراق سوریا یمن لبنان فلسطین او پنج دولتا
ده دست ایران دا روسیا جلوه به حزب 7 اکتبر ایرویه 2 سال بریوی ایریشه که مزن لسر اسرائیل کرد اسرائیل وی دمه به تمامی بریار دا که هلال شیعه خراب بکه هلال شیعه مثلا دبیجن تماشا که جارنا مثلا بوری گاز ها ام بیجن لآذربایجان جورجیا تی او خط غاز و نفت اونا به تمامی ده مسئله عسکری اولکاری اداری و دکنه بن گارانتی ده کاریدور داوود هناسه که نفسه که اسرائیلیه همان دمیجی ریکی استراتیجیکه بود دست لسر رجلات ناوین دا بگره یعنی اول به او شویه و تا نهاجی تا حدکی هوال بدران ام بیجن سرکفتو بیه یعنی تا نها ام بیجن اسرائیل دوی ملی دا سرکفتو بیه تزانی ده ریکفتنا ایرو دا اوای که ایرو چه بو به فکر من دوی مری وی تماشا بکه مسئله باخچلی چه دوه ام بیجن او بانگاوازی وی بو بریز و جالان کرد دولت ترک نها دخوازه فاکتور بریز و جالان بکار بینه جان نزانم چه قاسکی سرکفتو دوه یا نه فرمو باشه نها ام هنا کی بصير تاثير اسرائيل چويه او وقت کو تگوت عمل الشارع نها شي عالي امريكا اسرائيل جي دناف ده بله ببی اسرائیل اونا نکارن وی گاوه باوش یعنی اگر اسرائیل بریار نده مثلا احمد شارا نکاره بچه امریکا ودمي از بيجي بپرسم بدو منك رمضان كريم دولة تركيا دبيجي اف بين 6 روجه دبيجي اما بچن حكمتا شامره اما بهته شره اما بهورا ارشي روجاوي كردستاني بكن اگر قصده پیمانه ده هیادار پیک نینه چه کسیله خواه بر نده و که تاکه کسی تبلی ارتش سوریه نبه دبیجه امه بچن به هات تشیره امه به هفرا ایرش بکن و دمه پروژه دولت ترکیه ده آویده چویه پیک نایه وقتی راسته زانی که بدران تا پرسا کوریدورا داود کرد کوریدورا داود لتل آویو دست پیده که ده چه تپین گولان لتپین گولان ده بو سویدا لسویدا ده چه بو تنف لتنف ده چه بو حمص لحمص ده چه بو دیرازور ته بو حسکی لشتت لسینور عراقی را ده چه بو حسکی لحسکی ایده درواز ده هیدی بر به عراق ده چه کوریدور داود بشوی اشکره نکراو کردستان باشوره کوریدور داود بشوی اشکره نکراو کردستان روجلات یعنی کوریدور داود مزنتر جخاکا سوری یعنی اسرائیل نه پروژه اسرائیل که بدران من تشتکی برای کانال تا بیجن یعنی هری ده ایرو ام هفتنا مثل ده هفقوی هری تشت سرنجراکش اول تزانی قومپلو تئوری ده بیجن تئوریا قومپلو تزانی ایریشا 7 اکتبر دولتا کور جهانی یا اسرائیلیا ماسونیا دستوان تدا بود سنوار اوی که پشتراحات کشتن او 20 سال ده زندان اسرائیل دا بود تزانی تشتکه تو دکی یعنی اوسا مشکل انسانا عملیات کی تایبتی کی جان وقتی پیویست بید تو فرمان دادی او انسانا وی کاری دکه ایریشا 7 اکتبر ایریشا 11 سپتامبر ایریشا کی که دست استخبارات تده هبو جبو گوهارتن رجلات ناوین اگر ایریشا 7 اکتبر بری وی 2 سال نبیا مثلا اوی روداوین کوبانه ها 2014 15 و امبیجن بریز دمیر تاش سروی ها تا گرتن دا
کۆمپلا سەرۆک ئاپۆ ئەم دەبێژن نەیەن ئۆکتۆبر هەرێژ بوو پاراستنا کوبانی بوو. بله پاراستنا کوبانی هەموو van ڕۆژادا بوو کوشتنê Che Guevara jî yani 7 û 8 û 9 ئۆکتۆبر mesele tizanî heger 7 ئۆکتۆبر nebiya İsraîl nikar bû hîlalê şiya xirab bike. Tiştek hebû kes ser ranewestiye. Tizanî vê dawiyê li Tirkiye dîsa 2 polîs hatin kuştin. Kesek girtin ne got 15-16 salî. Ewa dewleta Kûr e Tirkiyeyê bû dixwast bavêje ser Kurda. Lê dewleta resmî neyişt. Yani êrişa 7 Oktober û êrişa 11 Sentêber 2001 êrişa 7 Oktober 2023 ji bo guhartinên rojhilatê navîn bû pêwîst bû dest wan da biyanûyek hebe. Heval bedran festîvalekî navdewletî dibe. Ji 36 welatê dinyayê beşdar in. Hemwalatiyên 5 welatên endamê Encûmena Asayîş Ewlekariya Netewên Yekgirtî Sîn, Amerîka, Rûsya, Brîtanya, Fransa di wê festîvalê de beşdar in. Di wê şeva festîvalê de Hamas êrişê İsraîl dike. Temaşe bike, mesela heger tu ez em şoreşger bin, heger tu êriş dikî tu êrişê ciyên eskeriyê dewletê dikî wanî ne? Rast e. Hamas dixwaze dewletekî Filistînî aveke, ne wisa em bêjin. Dixwaze daw û doza Filistîn piştgiriyekî navdewletî bigire. Çi aqil mantiq he tu biçî êrişekî festîvalekî navdewletî bikî di nava xaka İsraîlê de dinyayê bikî dijminê xwe. İsraîl bi fikra min yani ez vî te re eşkere bêjim û agadarim jî hine tişta êrişa 7 Oktoberê da destên Yahûdiyên cîhanê dewletên Kûr tê de hebû bo ewa ku di dest wan da biyanûyek gerekçe sebebek hebe bo hîlalê şiya xirab bikin korîdorê Dawût ava bikin. Hedefa wan e dawî zanî çi ye? Ewna dixwazin sîstema rejîma komarî İslamî Îranê birûxî. Yani korîdora Dawût li Tehranê bi dawî dibe. Mesela li wê derê nivîsîne korîdora Dawût kingê pêk tê, korîdora Dawût seda sî pêk hatiye. Seda sî. Di nava Sûriyeyê de korîdora Dawût pêk hatiye. Ahmet Şara dema Ahmet Şara ez vî jî bêjim bibûre. Ahmet Şara dema li İdlibê bû ew çend sala Brîtanya, Amerîka, İsraîl ew perwerde dikin. Yani bi perwerdeyekî baş ra derbas bû pişt ra hate serxwetin. Fermo kerem. Migû qedera Kurdê me Rojavayê Kurdistanê wê çawa be divan komployan de plan û projeyan de korîdora Dawût de planên Amerîka, İsraîlê de halê me Kurdan wê çawa be li Rojava? Bele. Kekê bedran bele ez bêjim. Kekê bedran bîra te tê salê par van dema pêş ku Beşer Esed birûxe mehek li nîşkava tedît Erdogan çawa eşkere dawa dikir dawakar bû li gel Beşer Esed hevdîtin bike. Ne wisa li bîra te tê? Hişkava rast e. Beşer Esed red kir. Ahmet Şara agayî Erdogan agayî xwe îstîxbaratî çêbû bi rêya MİT ku dixwazin Beşer Esed birûxînin û li gor raportê dewletê İsraîl li wê bihêz dibe û destê gelê Kurd jî bihêz dibe. Dewleta Türk civînekî dewletê çêkir. Dane ser mêzê da mesela. Em bêjin em bêjin Ahmet Şara dane ser mêzê em bêjin û Beşer Esed. Bu berjewendiyê wan kî baş e? Mesela wana tam fîgûr nezanîn Ahmet Şara lê zanbûn dirûxe. Heger Esed bibîne ji bo berjewendiyê wan baş e. Di meselê Esed ta kekê bedran te pirs kir çima yekem car di zemanê Beşer Esed da Kurd Amerîka li ser mêzê guftûgû nebûn. Ew civîna li Astana û Soçî pêk dihatin.
ایران بو، ترکیه بو، سوریه بو، روسیه بو. سه اکتور سرکه بون، 4 اکتور. شته هنک شته عراق و نظام یک سه دولت اول اساس ترکیه بو، ایران بو، سوریه بو، روسیه بو. امریکا لویت نبو. لسوچی آستانه ده. کرد جیته ده تنه. بشار اسد هفدیتن نکل گل کردان ند کرد. هر ند ناسی با روجاوای کردستان ناس ند کرد. پروبلم ترکیه و سوریه لسوچی آستانه نم روزنامه‌وان مرا بست کرد. از ناویان نابیجن. ایواری لوتیلا به هفرا لرستورانا پروبلم وان نبود. حتی هفدیتن وشارتی اردوغان و اسد جدگو چه بود. لی ویدامه 4 اکتور بون، روسیا، ترکیه، سوریه، ایران. 4 اکتور. نها بنیره هول بدره. نها ترکیه لوی تنه. میز هاکیه گوهارتن او 4 اکتورا نمان. نها کیه؟ حکومت کی نول سوریه هاکیه. نها 3 اکتور قدر سوریه دیار دکن. کردن کوالیسیون ناو دولتی هم بیجن امریکا و سوریه. کرد هاتنه سر میز ده. یعنی سر میزین تو بجی میزین ترازی. یعنی سر نه ماسا کرد هاتنه سر ماسا ده. یعنی سر ماسه رو نشته. ترازی نیست کرده بجی میزین نیست کرده بجی. راسته بله. بانگی کردان نت کرن. لجنیوی دا کرد نبون. بانگ نت کرن. روسیا بردوام چه دگو نهقی لکردا دکن. دبیا کرد لجنیوی بین. دما چوبو سوچی آستانه بانگی کردان نت کرن. لنها کرد لسر ماسانه. سر ماسینه. اوا یک. و اونا نکارنی دا جو کردا را بیجن چک تسلیم نکن. اشتوانی نه. به فکر آمن اگر تجمه بپرسی برگه کانال ایوان حوالین چیاجی و همو کس تماشا دک. به فکر آمن اگر بریس اوجالان بانگاوازی بکه بو روجاوای کردستان چک تسلیم بکن بو بریز اوجالان و تاریخی وی ده خو کجی ده انتحار و گلی کرد جوی قبول ناک یک جی چک کردی چک چا تسلیم کنه چک زیادتر چک این امریکانه یه گلی کردن کردا او چکا با خون آخو و امریکا او چکا آوا کنه چک تسلیم نکن سیستمک تو پرس کرد او ما بشه وی دیپلوماسی گوت یعنی بری نه ما بشه وی دیپلوماسی گوت بشه وی دیپلوماسی نگوت از وی پرانتز دبه وکه دوباره به حواله میلیونی رو حرا تثبیتاویه او دبیجه پیواجویا لترکیه تنه باکور کردستان علاقه دردکه چونکی باکور کردستان اسیر دیل دست دولتی ده آخاوی سروریا آخا جغرافیا باکور کردستان دست ترکیه ده ترکیه دکاره لگوری دلی خواه لگوری کیف خواه حکم بکل ویدره پیواجو دکاره ویدره روجاوای کردستان نوسه جبرکو هرمک آزاده جداعیشه به کدا خواه به خویدان خواه به خوین خواه آزاد کریه او آخ چکو سیلح هنده دست قصد دجی بالیکاری امریکای البته چی بیه اما بخواه جگل چی بیه یعنی هرمکی آزاده علاقوی به باکوری کردستان تونه جبرویه که هرمکی دیل اسیرگرتی و هرمکی آزاد قدر وان نکاره ببینه و رزدار اوجلانجی نکاره بانگ لقصده بکش برکو کنترل اویل سر قصده تونه کنترل دستی امریکای ده یعنی بخواجی دویشه او یعنی یا راست جی اوه بلکی جی کرم که حوال بدران بریز اوجالان لگل که محمد اوجالان هفدیتن کرد من ناست کم بریز محمد اوجالان شخصی جناست کم معلومات ایوان بریز اوجالان یعنی سروک اوجالان چه بود بریز محمد اوجالان گوتو بود روجاوا جوده وکو باکور نینه راسته اگر چک تسلیم بکن یه بین سری وانجه و جکه که محمد اوجالان راش گوتو بچه وان تشتاش بیجه یعنی وی پیام خود دا پیام دودیا نزانم
بلکی برز اوجالان بیجه انتگرابن بفکر من پشتی هفدیتنا ایرو بانگاوازی اوجالان بفکر من هگر بری بکره دبو لینها من او دبین تشتی دن ده یکی her zaman بدران vêjî bibêjin tu bidomîne. Mesela entegrasyonê jî parêzerê wî derket beyan kir, got çawa ku hûn fehm dikin entegrasyon tevlîbûna koma piçûk ya nava koma mezin nine. راست Entegrasyon zemîneke demokratîk e, ava dibe her du alî, her sî alî, herkes tê ser wê zemînê. Wê demê navê wê zemînê dibe zemîna demokratîk, zemîna medeniyetê, çi dibêjî bibêje. Zemîna hukukî yani qesede rêveberiya xweser tevlî Şamê û Heteşê nabe tiştekî wisa tune ye. Her du alî li zemînekê tên cem hebûdû navê vî entegrasyon e. Wextê ku aliyê din Şam û Heteşê wextê neyên ser wê zemînê entegre nebin wê demê heqê rêveberiya xweser çê dibe komara xwe a demokratîk ava bike. Ev jî gotinên Rêza Öcalanan. Hatta Ömer Öcalan beyan kir tu zanî Ömer Öcalan derket got apê min gotiye hûn dikarin komara demokratîk a Rojava îlan bikin eger entegrasyon pêk neyê red bikin Reqa jî bila paytext be. Tu heye ne gotin me yani. راست هەواڵ بدران تشتێکی ئاگاییەکی بێژم من نەخواست بێژم لە ئەزێ بێژم نەها ئەمریکا بریارێکی خۆنێ سەدا سەد ئەوە دەبێ حکومەتا سووریای ئینتێگرای قەسە دەبێ یعنی ئارتێشا سووریای ئینتێگرای قەسە دەبێ ئەوە بریارێکی استراتێژیکە ژە ڕۆژاوای کوردستان ڕەش گوتیە نەکو قەسە دێ تەو لە ئارتێشا سووریای دەبێ ئارتێشا سووریای خۆ لە گۆڕ قەسە دێ بەڕێک بخە هەواڵ بدران لە تەماشا بکەم ئارتێشا بەشەر ئەسەدە ڕەسمی پێکاتێکی رووسی بوو زمانی سۆڤیەتێ هەیکەلێ وی هەیکەلی ئەسکەری بە تەمامی بە شێوەی سۆڤیەت چێ بوو مەسەلە هێزێ ناتۆ جودانە یە رووسیا جودانە یعنی هەیکەلی ئەسکەری تیمە تاخمە تابوورە نزان چێ ئالاییە ئارتێشا ئەمەد شارا بە تەمامی پێکاتێکی تێرۆریستیە گروپên çekdar cuda cuda zanî min te ra tiştekî din jî bêjim berî vî sê me di nava Hêtêşê de grupek çêbû xastin bên koşkê serokkomar bigirin dest bidin ser û Emed Şara ji bikujin Emed Şara peywendiyê telefônî gel Birêz Mazlûm Kûbanê kiribû gotbû hêzekî xunê taybetî bişîne bo koşkê serokkomar bo min biparêzin Birêz Mazlûm Kûbanê hêzekî taybet nard şande wê derê de bo parastinê Emed Şara pêkata hêza Sûriya Demokratîk bi temamî bi taybet vê dawî li gor sîstema NATO ava bî ji bo vê Wezaretê Parastinê û Genelqurmayî serfermandarê giştî li Heqêsê de dibe ewa artêşa Sûriya de facto belkî formalîta bi din tiştekî din bêjin lê rastiyê da hêza Sûriyayê wê bê tev li Qêsê de bibe yani heykelê wî li gor wî were çêkir tiştê din zanî bo meselê dîl heval bedran derî wî çend rojek bû bawerim Amed Spor Van Spor maç çekirin ne wisa Van Spor digo kîne Amed Spor digo Kurdin em Van Spor digo kîne Amed Spor digo Kurdin em bi 10,000 ve 100,000 ve însan digotin Kurdin em tu zanî dîlgirtina Kurda li Bakurê Kurdistan yê dewletê Türk hilweşî bi stranê xwe bi cilûbergê Kurdî min rastî xelkê me Amedê vir dît Başûrê Kurdistan ez gel wan rûniştim yani min ewekî wisa girt moralekî wisa girt Kurd û Kurdistanî bûyîn ew paradigma Mustafa Kemal Atatürk û piştî wî nijadperestî û şoveniyetê Tirka
به تمامی وان چند سال داوید هلوشی یا دن گریلا چکی خو کا تسلیم نکردن شوت آندن 30-40 چک بود نه گریلا چک تسلیم نکردن حرکت هزا کرد وکو خو مایو بردوامه یعنی بردوامه دیلگرتنا کردال باکوری کردستان دبه کل هنه تشتادا بلکی پیک هاتیه لگلی باکوری کردستان گلی کرد و حرکت کرد خود تسلیم نکرد لروجاوای کردستانش بوی آوای لبر وی آوای هوال بدران داره اگر ده دم پیشتا وان روژن پیشتا انشالله بریز دمیر تاش آزاد بکن شرط و مرجی بریز اوجالان ورنه گوهارتن هنه گوهارتن قانونی بکن و دولت ترک دی ساجی دکاره پشتیوانیا وی رکفتنا بریز مظلوم کوبانه سروک روجاوای کردستان و بریز احمد شارا سروک امبیجن سوریا دکاره پشگری بکن احمد شارا مظلوم کوبانه دکارن بین انقره لی هگر کار بود تگدان رکفتن بکه لباکوری کردستان جی لوی تگ دچه روح 6 و 7 اوک اشترا نوچه بخونیم کات شیروه بکه و چه ببه نها هوانو یک جمجارین کدوان روژین داویه ده گله که حتی نقاش کرن او جی سربستی صلاح الدین دمیرتاش بو که و وزارت دادی دولت ترکیه اعتراض بکه یا نه نورمال شرطان ده سبه 8 جوتمه وقتا سریلیدان به داوید به چی بیه وزارت دادی دولت ترکیه لدیجی بریار دادگاه مافی مروانی اروپا یا ده درباره بردان صلاح الدین دمیرتاش ده اعتراض بکه یا نه ابگله کی دهات مرح کرن دما کو دادگاه هجبو اعتراض دابو دولت ترکیه 7 جوتمه بو یعنی سبه ایواره به داوید به لگوری زانیاریان ایرو 7 مه نه 8 از باشه 8 مه کم 8 مه 8 مه سبه ایواره وقت به داوید به herkes لبندیه itiraz tune evet de berdan. Eğer itiraz hebet çevaya parizeri daqfın liguri zanyariyan şande ki jberpersen vazareta dadi jbo itiraz kirna lidiji biryare çune navenda dadgah mafi mirovani Avrupa li bajarê Strasbourg Fransa. Yani heyeteki vazareta dadi ya devleta Tirkiye hal Strasbourg'e jbo itirazê çuye vedire. Yek ji parêzerên Selahattin Demirtaş, Mehmet Emin Aktar ایرو داخویانیه که دایا رو داویتی دا دبیجه لهم لدیجی بردان صلاح الدین دمیرتاش تو belgeyin fermi hatta ve saati ne gişte berdestivan eğer Türkiye itiraz bikeji dibe ku dadgah mafi mirbani Avrupa'yı bi Türkiye radbejin ahim ve itiraz rat bike yani ev ihtimal jiheye itiraz da devleta Türkiye navi mane ku daimiye dadgah dikare itiraz da Türkiye rat bike eğer itiraz hata rat kirin biryara dadgah teqez dibe و دمه ممکنه صلاح الدین دمیرتاش سربست وره بردان سبه ایواره وکیدن دم پارتی جی داخویانی دایه او جی دبیجه هم بحثا مافی هیویت که و هم جی بحثا سربستی صلاح الدین دمیرتاش که دبیجه جبو که پیواجو پیش بکه و جبو هون انسان بن مدنی بن صلاح الدین دمیرتاش همی حوالیوی یه دوزا کوبانه هاتنه گرتن حتی نتنهو همو انسان کجبر کرد و کردیتی هاتنه گرتن سربست ورن بردان دم پارتیه سروی مجاری فکرت چی؟ بله اول بدران ببوره برسوه کیته من ندا از اینها چند دو سه دقیقه که از پشترا بیم سروی برسوه تا تو پرسه کرد تو گوت روژاوای کردستان بر بکو واده چه ترسا ما حمیه هبو ترسا ما حمیه هبو روژاوای کردستان تابی امریکا نبه اگر امریکا نبه اشگریا امریکا نبه روش آلوز دبه لی وکو دیاره امریکا دزبرداری کردان نابه اسرائیل جی فرانسا جی دزبردار نابه هگر پشتگیریا هیزا ناو دولتی نبه کردا خود واری چکداری دا باش آمده کدی ام بیجن باشوری کردستان جی پشتگیریا روژاوای کردستان دکه اون زانون بریز مسعود برزانی گوت از بریا قامش رو به خوب بچم شر بکن روح 6 و 7 اکتبر
اوی کو کرد بو پاراستنا کوبان رابون سرپیا او رها هوال بدران دهان درانها ماه زنی هگر ایریشه کی وال سر روجاوی کردستان بکرن قتلیام وار نکرن دا تابی باکوری کردستان سرهلدان گلکی مزن شده و دمه اردوگان نه دبه سر کوما اک پارتی نه به پارتی یکم دا و اول دبه حلوشاندنا دسلاتا اردوگان و ترکیه جی دکوت تنگاوی یکی مزن روجاوی کردستان پیش روژا خور روناکه لی استه ونا شیرم دیساج دبه از بیجم به برپسیارتی یکی مزن انسان دبه حقیقت بیجه اگر طالب بیجه شورش و شر لسوریه بداوی نبی پروسیسا شورش و شر نافخوایی و پروسیسا شورش و شر لسوریه بداوی نبیه جاری مهم بوه شرک لسوریا ماه یعنی دمین زحمت مانه جا کینگ او تشتا چه ببه جاری به تمامی دیار نینه لی او شرا ماه لی گلی کرد هر داویه دا درد کردن یعنی به سرکفتی درد کردن کوماره که هوشیوه کوماره کردستان لمحابا بس لوی مستر هریمه کی وکو کوماری ام بیجن فدراسیونی لروجاوی کردستان د ناوا سوریه دا د ناوا دو سه سالا دا و آوا ببه بوه پیش روژا کرد روجاوا راست هنک تنگاوی وی چه بن پیش روژه کی روناکه و کوماره کی کردستان جی وی داری آوا ببه اوای عدید نمیرتاش دروازی بری کتب به وی وسیله از خواهم جحمی حوال عربه بجم آنها باوی که زندی در دوره 1305 انسان لمتماشید کن صرف سر یوتیوب و یا سرکفتنه کی پر مزنه مالاوی آوا هوانو رمضان کریم امزانات دی حس کرن گوتنی وی بالاوی دکشینه هونجی گلکی به پیام خواه هون هز قوت ددن شیروویوی اف باشه اجوار rica dikim ku hem bibin endam hem bibin abone endametiş خواه katıl heye katıl butonu jirad bejim وکی دنجی اندامتیه ببن abone و لوی زیلی خن زنگله جبوک وقتی که امکتن وشنا زندی جوارا پیام واره هم بکارمون وارن تبلیم ببن بنا تشتیم باشن هون بوی تشتا کو از دبیجم اگر هم بکن هم پشکری دیدن روزنامه‌گری سربخوا یا کردستانه پر مهمه روزنامه‌گری سربخوا یا کردستانه سر خطا نتوی لسر خطا مروواهی مدنیته رمضان کریم مالاتیا و کرم که سرحدین دمیرتاش حوال بدرانزانی تا بحث روزنامه‌وانی سر بخواد کرد مثلا آلای کردستان لپشت بینه یعنی آلای همو کردستان مثلا باور دکی جارنا لسر من هاتی او کردن دا از همک آلای حزبی بدن پشخو دگوت نمی اوتوموبیل بدنته خانو بدنته من ام آلا به همو ملک و مال دنیای نادم او یک خانیم او یک دو هوال بدران مثلا دم آمد بیجم سروک و جالان گلکا دگو تو چما اوساد بیجم یکورو سروکه خو من او نکریه سروک یعنی سروکه پارتی یک آوا کریه دم پارتی 7 میلیون کس دنگ داره تو بارزانی رجد بیجی سروک بارزانی از ناتی مثل ویدا مثلا سروکه ده زندانه ده زانی کردی آمده مرا چو گوتن ببر یا گو حیثیت می کردی ها گوت اول سر ما ها چه گرتن دا به شرفیه که هری گوره ها گرم دجوی بردن تشتی و هیا و جالان سروک من نکریه سروک دیروک خباتاوی گلی کرد پشتیوانی دکه مثلا از دبیجم سروک بارزانی نوسا باور دکی گله کس جار ندبیجن عجیبا پارتی دموکراتی کردستان پشتیوانی دکه حوال بدران داره خودی لسرمه نخوازم سوم بخو قرآن پشت منه شهیدین کردستانی هنه تو پیوندیه که مگل پارت رمضان کریم نه گوتنا خواهد تو ببیجی پیدوی بسون خواه نتونه گوتنا تش خواه دوزه تو پیوندیه که من باور بکه
تو پیوندیه کی لگل پارتی دموکراتی کردستان لگل مال بارزانی نینه تو آلیکاریه کیش من نکن بارزانی سروکه وکو سروک مامجلال سروکه Donald Trump یعنی چی نا اوای راسته ترامپ به هلبجارتن هاتیه بریز مسعود برزانی به دیروک هاتیه بریز مامجلال اونا به دیروک هاتن نزانی یعنی ترامپ 4 سال 8 سال سروکه دچه به هلبجارتن هاتیه راسته یعنی بارزانی سروکه نا بریز مسعود برزانی گوتیه پیامک شاندیه بو عرب بو عشیرتین عربا اگر اون بین سر کرده از به خود پیش هزه پیشمرگه دکاون تیم شر دکن ام چی بکن پیشگیری نکن یعنی به وی تمنی خونه 8 سال بریز مسعود برزانی سروک بارزانی تمنی 8 ساله دبیجه ازی بچ دبی ازی بچم دبی ازی بچم خوب شهید بدم شما تو پیشگیری نکی دو حوالی مپرسین یعنی سبی دو ایرش دو ایواری پر زیده نبرفره بو سبی لهب نکن ایرشه که پر برفره بینه سر روژاوه کرسانه حقیقتا پیشمرگه و بچه که سلاحی خواه با آن سیاره خواه زرخی او بر بی روژاوه باور نین که قادری زانه جی او پرسال مکر بله یه بچم بله یه بچم یه راستی بچم باش یکیتین اجتماعی کردستان جی و پارتی دموکراتی کردستان جی حکومت حریم کردستان جی بله وی پشتیوانی بک هلوسته نه حنکه حقیقتا نتویه راسته نه بریس پاول طلبانی جی بله یعنی او جی هلوستی وی زانی حقیقت دوی انسان راستیا بیجه دما هات نسر کوبانی او دما برپس دزگه زانیاری یکیتی لاهور طالبانی بو برپس هز دجی ترور پولاد طالبانی بو مثلا او دما هیروخان که کسرت یکیتی اجتماعی کردستان ده مسئله کوبانه دا بو چه کرنا پیوندی کرد روژاوا لگل کوالیسیون آمریکی رول که مزن دست بری وی بریز مامجلال کچو گل باشار آساد هفدیتن کر سروک طالبانی بو اوای کل روژاوای کردستان کرد پشتکی خواه هده و حتی نهاجی مثلا یکیتی اجتماعی کردستان پشگریه کی باش دکه تو وی تشتیته نبیجی مثلا نهال کردستان باشور که محمد حاجی محمود سروکی پارتی سوسیال دموکرات کردستان د کرکوکی د لګل کورې خون مل بمل سنگ بسنگ کار کرد بمل سنگ بسنگ کورې وی شهید کرد مثلا خبات کرد ما مستسعدین بادین یک گرتو اسلام همو راستی در باشور کردستان دا دوی مری وی حقی نخونه که بدران سر رای همو پروبلیما رخمی همو پروبلیما کردایتی ها کردایتی کی پر خورته باشه امبیژن هاتن روجاوی کردستان قتلیام کرن 2 میلیون کردی روجاوا وی بین باشوری کردستان یعنی لروجاوی باشوری کردستان هزه کی پیشمرگی روجه ل 10,000 کس زیاده تره به هزارا و عائله هنه به هفرا زواج کنه روجاوی کردستان کیه باشوری کردستان کیه گلی کرد دولت اونا دابش کرد یعنی به سکایپ سپیکو به نظام پیمان آلوزان باشوری کردستان و خودی بریز مسعود برزانی من گارانتیه که صدا دادم بله یه بچن شر بکن خود نامه یا بریز اوجالان سروک بارزانی و یا یکیتین اجتماعی کردستان اوای بری سروک طالبانی کرد اصنده عرب راوستان قوات آوان راوستان که بدران داره تزانی قوتی که بریز بارزانی گله که مزن هیا مسعود برزانی قوتی که وی ناو دولتی ناو خویی پر مزن هیا خورتن اوانا دما شیخ عبدالسلام بارزانی کال 1808 ورده ملا مصطفى بارزانی شیخ احمد بارزانی قوتی که وان ها بس هناك او ها يعني پروبلم کیوان جهاد به ایلا یک ببه پارتی دا او دما او دکن ملا مصطفى بارزانی دیگو هر کسی کی کرد به هم به پارتی حساب دکن هنک تزانی مثلا هوال بدران با اشکره واخونه
تنکاری بانگی من برنامه هفته‌نامه سترک بکی پروبلم کی پیکیکی یکیتی پارتی ہے به تایبەت یا پارتی و پیکیکی اگر تو اندام وان بی تو کردکی باشی اگر تو اندام وان نبی پیوان وان جوده به فکر من دبی پارتی دموکراتی کردستان پیکیکی جی یکیتی جی دبی اف مسئله حزبایتی یکی که اندام وان به باشه یکی اندام وان هبه نباشه دبی پیوان اندامتی حزبی نبه پیوان کرد و کردستانی به یعنی وکو گلی کرد شوینیت کی فارس و ترک و عرب یه وان دولتا بشک فارس و ترک عرب او شوینیت لسرمه ناف خودش نابه شوینیت پارتایتی هبه اگر اوه هبه دبه خیانت و خاینتی من نابجم پارتی پیکیکی یکیتی به تمامی دنا وان ده هنه کسنه تا ایرو تا دو آخری تا گو هنه دوی با دمیر تاش آزاد نبه اونا خاینه ناخاینه راسته تجارنا دي چی دایره اکی اگر تو مثلا نابه وابه به شوینیتک هبه اگر اندام اکی پارتی لسلیمانی به اگر شوینیتک برانبر وی هبه خود گلی کرد نتبه کی به دولت هزاران سال ایمه دبن شوینیتا به تایبت 100 سال داوی دبن شوینیتا 4 دولت داگر کرده ناب خود از این شوینیتک کی حزبی هبه چاوات اشتی وصابه هوال بدران چما دم پارتی لگل خدا پاردا هف دیتن ناکه چما ناکی و تو چی گل مه پی هف دیتن دکی دگل جه پی دکی خدا پارد به دریه من وکریه خود دو پارتی کردا ل نوا اویدانه دو پارتی کردا ل پارلمانتو نه دم پارتی خدا پار تو چما گل خدا پار هف دیتن ناکی ولا خدا پار لگل آک پارتی هف پیمانی دکه یعنی وکو اوت دبی از گوشت ناخم حرامه از هسکان دخم هستو دخم تو خود گل آک پارتی هف دیتن آدکی بو گل هدا پار هف دیتن ناکی زنی؟ اما با خون آمد شویه من 23 سال معلومات خود ندیدیم کره مت من کره کی تکانه نهال ارز رو می زندانی ده 3 جار محبت دانه گیری لابو لبوتانه هات گرتن ده بری دایکا من خاله من قهرمان نهال مارسیلیه دو گرچکی خون لسر هاتش دستا گیری لابو 5 شهید مهنه اگر معلومات ما گشتی حساب بکی 23 شهید مهنه برای کی من مسعود هات گرتن ده لکازاکستان 5 سال و نیف د اشکنجه دا بود 2 سال د جورا تکاکسی دا بود سترک تیوی به خونه شهید چه یه مال باب فلان و پیکاس نینه رودا و کردستان 24 جی به خونه شهید چه بونه لشیخ عبدالسلام بارزانی کال تا نها تو همه گوتنی خواهی داوی ببیجه ام خاطر جد تمام از هنه کی نه تخوازم هنه کی دست خوش دقیقه داوی جهوال را راگی هنم هوانو احمد الشارع هم به بارک را تون بارک را هم جی به کوپر را سروکی یعنی اونونر سنت کمیی هاتیه سوریه پیرا هفدیتن پیکانی ده انجام هفدیتن آنده آگربسته که هاتیه را گاندن ده نابره هزی شامی و قصده ده یعنی ایشف شر پیک نای اگر فساد نکه و نابره اگر پرووکاسیون چینه به ایشف شر تونه ده دروژ این پیشمه ده شر تونه اون زنن لحلبی دوان شرطان ده آگربسته لی پیک نهاته بو مالاوی آوا حوال بدران اگر آخافتنا داوی 2-3 دقیقه بیلی از با خوبم گشتی 2-3 دقیقه حوال بدران زانی دنگیم ته نوسا دنگی ته هنکی اکران من مازن بکه از دخوازم 2-3 دقیقه با خوب اکران من هنکی مازن حوال بدران زانی لباشوری کردستان نها هلبجارتن بانگیشه هلبجارتن کامپانیا هلبجارتن دست بکریه هلبجارتن عراق یمه هیویدارن گلی کرد دنگه کی باش بینه همو پارتین کرده پوزیسیونا کرده لبغداد لعراق به حزب بده پشتیوی هلبجارتن پارلمانا کردستان حکومت کردستان آوا به و یمه هیویدارن پارتین کرده لبغداد پشکی کرد بشی کرد سر کوماری دا دو حکومت دا پارلمنت دا به یک دنگی ور بود زانی حوال بدران یه ما گلی کرد به 3 تشت اساسی دست ما دا چک یعنی کارت یعنی کارتین هری بهز زانی چی بود تابی داو دوزا نتوی او همو تمام بلم
هیزا می اسکری پشمرگه شروان گریلا همو هیزن لشکری کردا د شر دیجی تروریستی دا هیزن ناو دولتی لگل ما تعامل دکرن حساب بو ما دکرن هیزه کی می لشکری هم بو وی هیزن داگر کرد خوازن چک لکردا وار بود او یک دو مسئله می نفت هبو باشوری کردستان نفت سر بخواد دفرو ونزانن دما پیمانا جزایری 1975 چیه بو اوپک یک جی سبب اوپک اوای ناو دولتی اوپک اوانا وی دمه واکرن که مثلا پیمانا جزایر چی به شورش کرد دیگ بچه یعنی او شورش که ملا مصطفی بارزانی هبو ام بیجن یه گلی کرد هفته 5 دیگ چو یک جی بریار اوپک یعنی اوپک ریکفتنا صدام و عراق و ایران چه کرد یعنی لسر مسئله نفت کرد کرنا قربانی من بو چه ویتشتی دی بیجن تزانی هوال بدران نفت وی داویه جو باشوری کردستان وارگرد یعنی لباشوری کردستان نفت وارگرد زانی نفت بو گلی کرد سامانه کی گرینگ بو ده دست گلی کردان یعنی کدام او نفتا لما وارگرتن او نفتا دما لما وارگرتن یا صبر بکن او نفتا دما لما وارگرتن زانی او نفتا دما لما وارگرتن تشتی دویم کارتی هری گرینگ ج دست مچو دست کارتی می هری گرینگ جا من بو چه بحث اوادکن تزانی بو چه بحث اوادکن یه ما دبی چه بکن مسئله سیسیا ده دست گلی کردا مسئله سیسیا ده دست گلی کردا مسئله دموکراسی و آزادیه مسئله دموکراسی و آزادی هگر یه ما تماشا بکن من بحث مسئله اوپک کرد دما لجزایره هفدیتن چه بو یک جی شریکی ناو دولتی اوپک واکر تک بچه بری ویجی اوانا در مسئله ولات عربی دما کون بون دیسا جی لوی بنگه کی وی دانی بون بو رکفتن تک بچه ناو بری کردا دا ام جارا اوا 2 سال نفت را گرتن کردا نکار بون نفت بفروتا وی داوی هولیر و بغداد رکفتن نفت کرن تابی گرینگه یعنی معاشی کردستان بدن لی بفکر آمن هم روجاوای کردستان هم باشوری کردستان دوسیای نفت نابه به تمامی دوسیای غاز و نفت به تمامی تسلیم ناوند بکه دوی دستی کرده بمینه مسئله سیسیا حوال بدران مسئله دموکراسی آزادیه من هیویدارم سروکاتی حریم کردستان لیبورینه کی گشتی درخه من هیویدارم لیبورینه کی گشتی درخه او لیبورینا گشتی دکاره وا بکه مثلا دموکراسی آزادی پیش بکن هنک تزانی تماشا کرده مهاده 1974 ساله لأردن حسین یکم جوینک ناوبین عراق و ایران کرد و انور سادات اوای مصر جی که ریکفتن کرن ده کوم جوینا والاتین عربی دا لأردن لرابط دور دا ریکفتن ایران و عراق کرن یه ما دبی با آگادار بن حوال بدران لریکفتن ناوبری ترکیه سوریا لریکفتن ناوبین عراق و ایران او والاتانا من چما دبیجم اوای توم بارک امریکا زور گرینگه اگر امریکا نبیا ترکیه سوریا ریک دکفتن بخ سری روجاوای کردستان بخو تابی عراق جی وی پشتیوانی بکره ایران جی وی پشتیوانی حوال بدران اوای آخر بیجم لباشوری کردستان گرتین سیاسی هگر هبن روجنامه‌وان لروجاوای کردستان جی حوال بدران برای اوه روجاوای کردستان باشوری کردستان ستاندارد دموکراسی آزادی یه ما گلی کرد رخنه چوال واوان والاتا دگرن
یمه دبیجن حقوقا گلی کرد خالیه نه ام دبیجن شوینینه لباشوری کردستان روجاوای کردستان جی ستانداردین دموکراسی آزادی دوی بلندتر و بلندتر بن اگر دموکراسی آزادی نه من نکارم وان هف پیوینا چیکن لی به فکر من دوی لیبورینه کی گشتی دوی چه به گرچین سیاسی و روزنامه وان ورنه آزاد کرنده یا دنجی نابه حقوق قانون هزن لشکری لدست پارتیان دادن اوای کویه اوای کویه ما اول بدران اوای ما دعوا لترکیا سوریا عراق ایران دکن کویه ما رخنه لوان دگرن دبیجن پیوست قانون سروار به دبیجه ما بخوشی د ناوا خدا ستانداردین دموکراسی آزادی پیشخن اول بدران هگر یه ما د ناف خدا تشتین دیکتاتوری پیشخن شدت پیشخن والاتین در و تعامل لگل من نکن و پشتیوانی من نکن مالته آوا از برسم بدم حوالا حوال بدران تو لگل وی تشتی گلی کرد بیجه همو کسی دموکراسی تر و آزادی تی حسب بکن جه همو کسی زیادتر ام مغدورن ملتی مغدوری به راسته ام رابن جبن ده سلطاریه هزین در سردست ام رزگار بن اونها ایجا ایمه اون باشی ما ربرین ما ایجا ببن مینا دجمنه ما ببن قپیوان یعنی به تو شکلی که ایدی نه سبرامه مایه و نه تحمل مایه اما بتاقم باشتره ام جخواه تشتا هری مزن تراجدی اوه وی روژه من ده پرتوکیه که ده موی دریج پیشکش کرد dekolonizasyon. Portuka Albert Memmi'ye binirin. Dekolonizasyon bahsa ve meselet ke trajediye heri mezin ewe meruf الولاتی خو آزاد بکه جو کلونیزاسیون بفلته مرو سرخابونه خو اعلام بکه اما مرو برسف نده نفشانو مرو برسف نده دموکراسی و ملت مروان جو مروان برون خباویجن بردستی ولاتین سردست تراژدی شرمه هری مزن اوه پر باش بوده پر سی مالاتی آلا پر سکی پر دجیتایه جبرویه که پدویامه به دموکراسی هه پیکانینی هه یک فردی که کرد حقیقتونه آنتی دموکراتیک دسپوت تبگره راست حقیقتونه امجبو چی کتن سرویره آزادی چیه دوامه چیه جبو چیه جبو که ام بکاربن یعنی ام دیکتاتوره که بروخینی یکی دل سرسری خواه کن تشتیوه چاد راست منطق رمضان کریم مسئله خوازی یک بیا یک دکار دمره یک تی دبه دسپوت پاشی دمره دچه مسئله نه یک زینیت anlayış راست ام مرزاری بون ام پریشان بون بس yani neyine biramın dekolonizasyon şkereme xara Türkiye bixunin hevanno na global news malataya va tu nuhati tevlime buyi tu bxir hati tu gwake gelek hevalindin ez birim birawe ez bedran dere 30 sale kare rojname geriyetkim ji despêka Met TV virva di nava vî karî da me beriya wî jî mamosteyê Kurdî bûm hakimê Kurdî me baş e rewşa min baş e di dawiyê de jî niha li ser hesabê xwe tenê dixebitim heval dixwazim nas bikî ama dibêjim tu weşanê me bişopîne tu ê me nas bikî Remezan kerî me xatir ji hevala me heval bedran dîsa jî bibûre zanî ew hevdîtina îro piştgiriya Amerîka rêge neda peymana Cezayirê duyem çê peymana Cezayirê yekem 6 adarê 1900 û em bêjin heftê pênc li dijî gelê Kurd pêk hat ew dema Mele Mistefa Barzanî nemir name bo Amerîka jî şan bo hêzên navdewletî kesekî piştgiriya Kurdan nekir Îran û Iraq rêkeftin şoreşê Kurd bi vî şêwayî lêkirin Türkiye û Sûriya jî dixwastin rêk bikevin vî peymanekî Cezayir duyem serê Kurda bînin Rojavayê Kurdistan ji nav bibin bes Amerîka ji rêge neda û Kurd jî baş xwe hazir kiribûn ber vî serkeftinekî mezin e û gelê Kurd niha pozîsyonê xwe baştir baş e Malatya va herêbî hevan gelek saman aram jî me spas nekir ber ekranê herêbî
شكرا مخرب سلاوی من هموی راه ببن ابونه ببن اندام هر هبن خاطري و گلک سپاس عزیزم بجی کرد بجی کردستان